Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehingga akan atatun na pangalahu ta'ala yan kay simata riingring nirana lichingi. Alhamdulillah nasaba papujin na ito pangalahu ta'ala makutofor pamasin ni pangalahu ta'ala naniya ilukuli ni pangalahu ta'ala sehingga pada ang kakikor itu uli itu bukas sarata untuk ipakido mangudilan na yung undrongi guna angkat ko rito si matalalungi dejeng angkay purang ataro pangalahu ta'ala na mamuaray ko rito ada puda pungatta na nawan ni magarakai angkay wat di manca di saba inas sabari naturong ipamasin ang niya dampan na pangalahu ta'ala orisinin na o angkay maring kalinga lanaw niyang barakay. Amin ya rabbal alamin. Sinin na kamalabin na po Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah tadi Alina sudah ko Ustaz Ridwan maka na malam ketiga perhatian kana liseki 1-2 otomatis masalah pengajar tentang tau mati kalikan tanam mitko ni amat tunat nih nasa mitaunan natin apalagi yang ketiga kan. Jadi yang ni melo dito melawat tambah dito melawat kurang nanya ka melo ma misalnya tawin masih menghadap por yang kalinga malam pertama malam kedua. Nah sebab akan kenakku cuma bicara kuih di tengah-tengah tak mana ternyata maka dapat cengekku ternyata. Nah sebab nasangnya guruku iya tigi kulat tu na mabilamu itu nasang acan atau mareng kalingan hanya to bicarai mabilamu itu acan atau manuntungin hanya to inuntungi oleh manaro ajak lalu nang kanasang niya umil pagur narekon ko kumati mak bicara jadi ya cuma wakatanya maka iya angkati yang bila tu acara mana nasaba amanana mi ari na bersesurku nang kakak itu dan di tengah-tengah tak mana Sejini ayat melo pada sangki ayat pula dia Quran malabin apa Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua juz pertama alif lam mim ayat 21 halaman 4 bagian kiri tengah. Apa dasarnya itu pengalat Ta'ala mabiasa ya pengupuran mabiasa baca bahkan oleh apa ya ayuhan nas
Ya ayuhan nas nasupong Allah Ta'ala. Dina kada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal munafiqun de. Ya ayuhan nas. Sinin na rupa tawi. Magi na rupa tawi yuli. Nasaba iya na rupa tawi takalupa. Narekomanta di tahu ni tahu edem itu anak takalupa. Dari dua tuh ang karya sa rupa tahu, ang katura sa tahu. Tiga misi mata uli Allah Ta'ala rupa tahu. Nasaba iya na rupa tahu si mata takalupa ria perintah na puan. Kumelo kipapasa tasopo, maka tak kalupa di dewatana. Maka dari kepandita kapan tasopo itu macata tahu mo mituri tahu. Narekodega agak tahu mo rupa tahu mo to sana. Rupa tahu mo to. Acan atau lilota talay. Rupa tahu. Betul na ada apa nami tahu bahasa kasarana. Nasaba iya paturi talla itahu setian apona ada nareko maturu di perintana anu kena pancaji. Maka tiga sih maka ustaz tahu kan Quran surah Al-Baqarah surah kedua gesok pertama gesok alif lam mim apa mun ayat seti yukal atau ya kan dibaca yo alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Naya kurangin asa pang Allah Ta'ala pajallo ipapanasay. Narekomalik ya HP baru angka biasa buhna macuy. Tanne robon tanah cerita naya ka buku petunjuk. Oh ya sa layar nomor 5 oh kaya sa tombol na maliki motor angka to buku petunjuk na. Narekomasola ni motorota buku petunjuk auto ipake mapide pura de na makasing itu motorota. Tega petunjuk tadi. Orang yang nasepong Allah Ta'ala hudan lil muttaqin. Nah itiga na yasat tumatapa dari ko bahasa tasawuf na tiga na yasat tahu ya napanasangan ikuang yung makada na iya riyasang ito matapa alladhina yu'minuna bil ghaib. Na iya riyasang itahu taniya rupa tahu matapa ini anu de inang kanita matan na de nang kanagisalan rawalina pada na surugan neraka de nang kayita matapagi waji malaikat na pong Allah Ta'ala de nang kayita matapagi pong Allah Ta'ala de nang kayita waji ki matapa wa yuqimuna shalah tiga sa tahu wa yuqimuna shalah tau angkait pakat de ingi sampajami de IPGOI may gataw na PGOI sampajami de napakat de napi maka ustaz magi nasa bali bola aku pas sampajatan to ali na mari ulat masigi na tili na kadang agak na tawi oh de napakat de sampajami itu na PGOI sampajami sinin na to ang kay mapakat de sampajang pura na PGOI sampajami. Nah yang kedua imanan na to ang kapego sampajang pura na pakat de sampajangi. Nah iya na perlulan da ide. Aja ni peletoyang, itu ni loko pamalampil-ampil. Iya na sampajangi mancari tanda akatangat. Itu na sampajangi mancari goncin na isuruga. Namun ni malisule sutimen reta na kaya pala bah kaya pala galampo na tanamaka. Ya apalah tiap-tiap masigi na pintun na onro mapota narekodiga kasampagan nasang ngitawi pura de muli ipitami matu aro wasre na haji mo wasre na basida ka mo wasre na sakka mo melo tama makade ikaw wala tama reka makade ato pintu gerbang magata goncin iko to magata ni goncin aga goncin na makade sampagan rai laban atu ya makade sabu-sabu sampajakku nagka goncin ala sipo-sipo to nga goncin na kumakatoy tama no yolo ako pinanaraka ipapipapi goncin jadi namun itu namun ni maka lupong tataji ang katu pamalan na tatang ka pamalan na pangala ta'ala di na kada kumasampay ng iwalat cawa cap beru tak bawa ko tawe pada tarupa tahun na ikhlas ki cawa tatang mawala ki pangala ta'ala agak jadi sebutin na Ustaz buktinya coba buka Quran surah Az-Zalzalah bahasa Jermanna Quran surah Isa Sulsila ya Az-Zalzalah gesok 30 ayat 7 dan 8
Quran surat ke-99. Ada kudepan macaka halaman 599. Depan macaka Ustaz bagian kanan tengah kapan surai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Simper kama dece pura mupagona sa puangin awala ki puangin dece. Na yakia ang kalingi siapa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nareko pura kupego diana sa pangalatala simper kama sekecil atom nawala kitu pangalatala. Jadi iyam itu itiwi ano angkai pura itanang tribo na itanay. Aga itanang kanya baralitannya aga na yakia amala madece. Pura kita to sogi di lomma si bawa ranja pitulanti na. Pura negativa to sugi ilong na si bawa bene cantik. Jadi makon ray pura negativa makon re sugi ilong na si bawa laki. Aja laki anak na yun. Di kaka. Menurut Andre Guruta patapulo akajo kana ajewi pula di kuburan asalena kuburuta angka ni malaikai mungkar nganya nakir tiwi palu-palu angka to na milok makutana. Nakanaiki ni melo kira-kira patulungi ni melo kira-kira pasilungi anak-anak ta waktu tak mitu onoli ki bapa narekomate ki jangan ka ilam maki napi icam meki metolada ni gesa ki kenapa pocong bapa tahu ni iya tu beneta iya itu ko tua mopi aku mopi aset nakanai noli ki mopi ki bapa na yanu tapi narekomate ki dia nggak lupa ini maka si kesimo nareko bene soleha ita isalai ko istri soleha isalai mate ki nengar kia sekiranya ki al-fatihah mate ki nengar kiranya ki baca doa nanya ke nareko makun re melaperu pura ta ilama kacawa-cawan yang ini oh ni bangga kira-kira ini menjadi bahan renungan taman kita di pastul 3 ayat namun dipikir-kiri maka na Allah Ta'ala ang kasimatan na puwadangi na capa-capa na ayat na maka deh sehingga engkau berpikir untuk engkau berpikir na sulki muka erota tapi ko cang dipikiriki na todi na pikiri yan na tupamati tapun na sabah anun na Allah Ta'ala carita na ako rangya din hitamata pacalan ako bure din hitamata siya na kau lebih na Allah Ta'ala jadi perlu ipakasing isumpajata nasaba namun itu makada sampaja sunnata wadito tumancaji mati panten-pantepan mereka tahu nasanya sampaja sunnah maka sima sampaja parluku ini na to di mati pantepan pura ni gamita tahu mas sampaja nasa nalina patandrakan nasa nalina kana jaming makada suku ni sampaja Ustaz pura nak masam payangin sonangnya patantrakan nasa suku ni ngajani patareka lagi patasofu lagi pura dia kejaminan na dia ngajamin ini pakirin letu pakai kabutin na engkau nampak kurang maka di guru na guru ini makiringe dan nia aguri peletu pakiringe berarti dia pernah jamin letu pakirin na dan memang begitu aja kita kejamin maka dawai suku ni sempajaku aja lawas sempajak mangaribi pada ini mas sempajak subuh matu suku ni sempajak misaku iterima ni ro ni kan bisa ni deto kena wating ipuana maka dah ko aku tu pale ijawaban si kuat elat tu talatun na pakiring urusan na dewatai ko sino wating nasa bangare ko melo ki makiring jauh dari Kalimantan umpamana atau jauh dari Papua napa tawere baga kirimata tawere baga Papua sa kirimata kanto angka parkolina angka risetna yasenna pakoli angka alamat na niga mati terima yang pakiringi telo ikiringa oko Papua atas nama niga o atas nama nani maka tu disempajangi angka pa alamat na angka pakolina angka tulisetna tegan alamat na pas sompai niae mi kan atau oi nasa riona sa tulang ipi kacipute mi magarik nasa guruku gitu aku kuliah na kira kacipute nasa batotu itu no perlu kaci itu mati mi perlu kaci
Ada alamat na niya usolli dan niya itu usolli pangantara ni itu usolli iya tu niya dek na lepakan ilila aku ya timunro nangwa bahasa ogi ki bahasa ogi ki Jawa ya bahasa Jawa ki uniakan mas sempayang isa candrakan ya iru usolli pangantara ni biasa madambak mas sempayang napulat usolli salah itu iusolli dia payak kalimay ipumingan ni nasa mapangantaran ni paparingarama kada masampayang aga ko tu biasa tawi niya loron masampayang asaray pangagit akalupa-lupa ni ya aga pala pagkolina si nang ganito okay na pagkolina tu bukas saray roko tato suju itidalang barisalang iya tu ada kong kawan tu mati tangkali nga maka da iya di nawas sempajang nanya tumas sampai tu guru-guru mo pa ay nacaw tu Nabi Muhammad itu so Nabi Muhammad boro-boro kacina-cina boro watakkalina taro sempajang na hindi boro nga biasa bitita nataro nungtungan ya nataro ado jangan nabita bahkan nabita na parang lupuna natapangi salindangan na nara ibubuana ang panaganjala batu supaya no ni bubuana masampajang na di pura ni masampajang makuro onron luputa masampajang taganjala ay salipi yari ka ba na hongkong isang bubuata di ipanangka kalaman na matu napi marusi sa bitota ibana ni sampajang niya lokor pada malumapit to nabita sampajang paralun na sampajang sunna na nalamanang tega si palemondro lisa na ay biasa laday ang kabiasa tayo tawang kalinga makada niga masumpa na din apa ngilisan na upo alin po na makadarot to na yan na mereka wad ikutu-kutu dawe wad dito na sa mga kitawe nari ko tau salah-salah paham si tengah-tengah metode tepo naman kalinga mereka na kutu ini pajamas sampajange jama-jama buku dito na si pahal lisan na baca ini rogi-rogi ki dia na sampajang Toma guru mas sampaian nangklin sawi pagi ini mak guru nare ko dito play pa di sana dito girunto aja ini lagi tojo kamat domeng maga na sabak si tengah-tengah pahana tapi coba gak ngerti pakasingi pahangi nasangi to pandritata pura de na suku pasompai nare kode iga gapak koli nanya ke pura de na letu pak kiringnya nare kode iga gabisa nareko angka tau tudang mi bawang masulit alaba natutup matan na inampan nasapa iro mila ko matan na yari kasi mata masik di bawang nasa nalina masumpa dena nasampajang ya iya na nasa nito pandritata pasumpa kaluku pasumpa mabilang-bilang mari jadi disedi di igaga pakuli tapi narekon kato si tahu mas sempanya nasa ngalina takabir mo to Allahu Akbar mapamulay Allahu Akbar na sampai assalamualaikum na natike mo pidaret na nasalipa mo pikantoro na najujum mo pigulawan na angka mo pinatang ngaduin na iya na tuya sa pasumpa kalukulupa jadi pakuli de igagalisuri jadi lahir dan batin patu nawat dilatu pasompai tadi tadi almarhum juga aga na tiwi masuk mita tajang riolo ni rafi jajal marhum aga na tiwi masuk mita tajang makukwe aga na tiwi utama dana kuburuna di gaga tu sangadin na amalay na sampayangin na parlulat daya tikeki sampayangin ang kato biasa di cerita jana yali pelajaran hari makon di terpuasan na ang kasit ito madang burani aku Indonesia kajajian hanya tepu kampung na nasabang kama tukur ku Indonesia kajajian odi popa aga na podang anak pasaday sadaki asyhadu an la ilaha illallah ana podang sempajang muna neng lu sempajang anak na madang ni napa ni tama kadawi nasa ba iya tu nareko ipamadang itawe nasa itu pandritata nareko lolo ni iya tu anu menri nonoe lolo ni tauta nasa ba ihe watak kaliwi isim ni lisa na ni masu
tak buka nih babang pakitan na kulangi. Tanya na pakita rupa to biasa nih na paki. Na yung pakita saliwan ni taman. Na biasa to kata mga uwi man lupo to nasang ni. Uwi yang kato akan lutuin. Kaya nga kidijigga ya. Tak buka nih man ipitan nih. Aron romo matu. Aron romo maja sampajangi koron romo mati palu-palui. Ibalindere ya. Ilaskar di kemana nih? Maka si palinalina aron rumu surugahi yawana ma angka salok madunna angka salok minumanna mega wijadarinna ipitami man ni inang ato madangi giling melo sempadan na anak-anak maga na kumakor kira-kira ipamadapi apa kita berdiri lumilona lesu kasi capa na suraan na ba amma geso 30 aga nagorang kakapiri ya laitani kuntu turaba puan tapale suki kasi pamanta di tanah magi na gora makoro kapire nasa bacau di icalla na ya pacalla kami na bicu na baranaka ya na kami bicu buat berarti kok kami na bicui berarti tujuannya untuk dosa paling kecil dosa bicu pacalla kami na bicu na di neraka ya pejak kerikile batu-batu na rede otae ya na boleh bicu Nah kira-kira hari itu ada cek kesempajannya atau nasari sempajannya nah meninggalkan sholat dengan sengaja ya ada pendapat meninggalkan sholat dengan sengaja itu adalah dosa besar bahkan engkau sesama ulama makarim malukai sahadatna dari kodito agak alasan yang bisa diterima oleh syarat artinya napung kami itu sari sempajannya dia tak lupa itu na mulu masih sehat walafiat maka siwa tak kalewin ang lupaiwi at din na pego sempanyangi sa isang na panritataan na padangi makre malukay sa hadan na kira-kira ini perlu pandangan yang manang artinya pakoling ipin makadai kama na pada mapugi tajujung oto ang katoni otota keluarga ta maputitoni ulutta nah dia pernah kasih sempajata aja kinang kakacawa-cawa cabe rumah gay nasaba api tu tauloy na rekodit apa kesini api tauloy stas melolongnya pak waktu itu kalolo dua sekarang kalolo mau apa atau talolo ya berarti melololo jadi bilangnya ya udah dua ya dua wita kan stas melolong apa ya wah itu cawa-cawa cabe rutin melolong itu nak ada malaikat macam melowala memang rio lo mega malaikat mega tomati tomato na sarap malaikat na punya mandre burung koy o tirasa tibonyo emosionala tema kukoy hati-hati ki malalo mega puji mandre oti sanggara pepe oti malolo tunana ya kamar melong mandre sanggara pepe malaikat tul mau natuki to tilolo ya ada tosna kada ko ako to pada ustaz berarti dia nande borongko malaikai ba nasa machuani dia nga chuan malaikai aku machina si mandri barongko ya machina mandri lekele barongko itu machuana gadu ya betul na di pasal manang wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin surah al-baqarah surah kedua juz kedua ayat 155 halaman 24 bagian kiri paling atas. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf. No dikimatu pangala ta'ala. Ala nagingaki ame taureng, me tau ni mapedi, me tau ni majata pana, me tau ni masih satu tonton nang kemana nih? Me tau ni. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Me tau imacek de warang paranna, me tau imate keluargana. Kilolo na dia tomate. Kuasa biasa na pada pacaran makale presiden mati itu, gubernur mati itu, bupati mati itu, camat asal namo pacalo mati memang nih. Ya, anggap piawana Pak Desa mati itu apa tuh? Itu gak pejabat. Pak Desa mati itu, yawana apa sih? Pak Iman Desa mati itu Iman Desa gue. Oh, Iman Desa mati itu. Iman Rawati, Montri bila mati, bang kopi bang desa sina. Mati mana ki? Iya bang kita aja maku, kue peko carana nawat ting iya ro amate ngeta, alesu ngeta, nawat di kite ke amalak madecing. Nah sebab si tongan-tongan na gitu, desa itu mati.
tak kalamat depi tu ni orang makan mati desa dah tahu mati maka pelik ni sekampung mi. Makanya dikatakan berpulang ke rahmatullah, dia kadang telah mati. Yang kedua bahasanya biasa telah meninggal dunia. Nasa lewi dinoi dia nak kena mati. Ya. Jadi tuh pandai biasa kena mati. Tak kalau depi. Boleh kiri babuan indota, tolete mati di sana, tolete kolinoi, tegi kuit. Kemudian anak sawe lahir, matu tamak kisiko alam kubur, alam barzah, maka datawe wafat kembali. Ya tu nasa pada patah sobu dua sahadat nanapun ada ngateke angka ya sesahadat dalam petang ye kesehatan lungi nasa lungi tahu ya sesahadat dalam petang tulang ini kaji ini manusia losing ku yang pakur juga bangun mulai palibang monrokan itu ni manusia losing hanya terpakai kaji soko pitun berupa tuh mangke si bawah stoni tu minggar sapa sahadat dalam petang angka to riasan sahadat mutamari petang. Jadi sahadat mesuk menuju asna bahasa kita terang cakai cahaya sahadat mutamai petang ni kuburu belum tentu mereka kuburu tak ada studi rabbikum kena sahadat nasa dalam petang qalu bala syahidana iya puang usabiki ini puakku napa tipe janji ki mesuk kita tajam. Jadi singin na sungat na paiman desa, sungat na pacaramay, sungat na tumareng kalingay alusuta, ang kamana sisa na pancadi pong Allah Ta'ala. Sisa mi, nasa mamatay, itay, pakutanana, kita ayan na, kolu, pada mapibali, di na kada kola, makaday kolu, pada mapibali, berarti megay. Pada mapebali wikol itu napebaliang bah ini puaku ipasuni masuni pa iman desa masuni tatajang nasabang aking kasabin na lola ni enger nangi dan cita pura gitu kado ni kapuata sompay loki mati kasahada ashhadu an la ilaha illallah natallah itawi dua itemas sarang ritalui teman laiseng ya loki bahas sama benih mau sini kita landeku ya. Jadi sebagai kesimpulannya akan kena tatu lolang kebun tanai ternyata maka ada angka di tua Jawa mati pada bunga-bunga coko mekar layu kuning gugur dengan kecapana jadi angka tuh coko ki kemudian mekar kemudian layu kuning gugur agak capan pertanggungjawaban tanaiki mapa mulai akajokan aji tadi tanaiki napa setak mesunai tanaiki napa itu maka datawai tapi dewa tamu ditungkak mesunan apa set nasabah itani mana matu tega mutiwi napa semwihi tega mutiwi aji mukui tega mupakedo lima mukui ya dari mana kipong Allah Ta'ala padahal kita ke amalata naya kia aja kinangka sampean ni pabirina dewa tata nasabah iya tulino pak birina dewa tata takul leri sampean naya kadekto nawat diri jujung tanah kita lempa mondrita ringangi lempa yolota nasabah areko mata na yolo lempata pura maja maka lagi sedih juga hari makan naro dek namaga kailan lulinoy naya kia ada kinang kejujungi awaji kuritu ilung akhirai wajito diri jujung akhirai sini natang lebih na pong Allah Ta'ala maka ada seperti harangan mereka kekurangan na ya rega beri kada kita pasal kapaliwa tadang pengamaraja nasabaya saya saka atafakir padisana aku lingipin makre mabilami acang kemarin kalingan ayat orang bicara wabillahi taufiq wassaada summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.